Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Anthony. Blay pi baro kini gilong ki khubor bam ta kasngi. Kajunyalap election jungki kartong yakun MDC haki HADC kalaya Shakman hadin baladap ai karteng haki returning officer. Kajunyalap election kalaya badyo pelong daki kartong jungki sengsan berthei bat ki kartong shimhan. Ha constituency maulai baro ki kartong kiladap ya Shakman u kartong kaseng ka Congress uba wan seng jirwa ulalit ban pensngotu syakishnong kitau ka maulai constituency. Na kaliang u kartong kaseng Congress uba wan seng jirwa ulakhot ikipat nong maulai ban ai jingkar shan yu u ba unyo jingjok bat unong usyakri jong kipat ba. Ulo ong ka kapasyon yu u ban yang election kalong ban ai jingyada bat penklan bori ka jat ban riuh nyo trap nyo skum. Kibalawan ban ai jingyarap yu kartong maulai kilong uba manual batwar u kartong kalat umkra malki constituency. KCDC kini kata ke dorbar tauan kemenyada kerpang yang ni upat kasih kara hang tengin let bang tau kaan kerpang tanah mentah udo uslam ujongi banyak kon yang kini election lo kita tangi ta kikasih pakar omdan mano uwe jai beriu balak banyak kon yang kini election MDC. Keningin darbar kedai yang darbar kapal kerpang hadu kata-kata. Kibanjir yang kinong mikmat hang teh apa desa konsel lu kidai tang ukasi paka ukasi ukara om lagi wei pagi jai beri gila banjir. Autonomous District Council kedai kata kepai bor ini bang sensyar dalade yalade. Kibor, kian, jong kata ke central government kanumlak dalai leru berpentekam hang ni hapo ki schedule area ki bahap hapo ke district council. Gomo pihi ki pajbat pilaya saki menta. Baka CAA kamlak berpentekam ha ki schedule area. Kiriu Sampang, Kiriu Stang. Hak di kipor habab sandul yang kini ke 6 schedule. Kila boy taki an ki baklan hadu kata-kata ni apa ke 6 schedule. Kibanyada kerpang yang jenglong kerpang ke jongi. Habai dai bak kendo ke siap lani habai dai bagi riti ke dostor. Dai na takadau hadu kini ke kelemat ke pemerintah ngi bangidang dan ki darbar senong. Ngidang dan kiseng lok kami, ngidang dan kiseng samla. Haman lah kisnong ibadan, hang ni hakari ke baik ke jongi. Ngamla klem daken mau buram. Riu Sampang jongi, ibalap sandur ya kani ke 6 schedule kata ke kernet ke bahang riu. Ita ide Reverend DJM Nicholas Roy kumangikot ibat joy bangkuai hador ublay ibangikot ya iru hado gidi gisi gibamenta uta ukpa jong ki district council dena i bangiyo ya gini ki district council ila frame kita kian kibadan apa ke 6 schedule kibaklan hadu kata-kata kumulat keren kibasway nga ba kidai tang naba ki brio kibadan hang tay kita ginong yalam gijungi kibadan moras kata apa district council kimdan gijing Sampang kimti jeliu yang takian kibanyada kerpang na batajungi nata kada kitre tang na mentaban mentoy yala di simer kimpagrat na mentap kalaway jong kari bakajay panreo penmi no sadak kiwi artikel kiba lais pa anyo huway teng ong tip kajing puli jong ki kakfanya kumno na haba ki syukran syok tang man syukran job ik election hendai haba kut ngasu ong ipi pat bayin hapo India gidan hado sispa sopo krore kipat ngiu khasi tang arhulak rungin patkot ladang ngiu khasi ngidu no ya kata ke district council
Ngidu no ya kata 6 schedule ke belabu kerbang na menta jongi. Bat ngi penwan no de kian ki batmai. Nget yang ke jinglong khasi jongi kaladu. Lesi hakadi ke jigem jonga jong pi. Kampat pau handai sanpau snam hadien. Shispa snam hadien. Banwan ra kum kita ki artikel 371 yang asimet hite. Ngasko bakam long tat banyak keren. Kadai ke syong sa ke jing start jong pi pat pai ben pi asung thu nem bakadan ke jing ma ha ke jing im lang salang jongi menta bat nang ni syakmat ni don kam ki nong mi khmat ki bakham pro ki bakham e mdai ba e tang ha ka ktien ka thlit mdai ba e tang ha ke jing ka ha preng sulok handai ke jing e ka basu thu ya ka lawai jong ki khon ki kti jongi bat basu thu ya ka lawai jong ki ksiu jongi ngidon kam kata balai masuk ong ba nang ni syakmat ngidon kam man pen klan chu ya ka darbar snong pendapet ba kejing jelai jong kejing didrak sang ni hasilong pendapet ba kan kum penyat ke sarkar kumnu ban kem bat bante lakam ya kita kejing jelai udrak kam dan penyat ruem nak liang de sarkar ki okem mi ginong didrak stang arab kentar kimla banset ladap hip up si up tang mencuyat deki kampulit kanumpoi si ka kongres ka kwa ban penklannya ke darbar balai bagi ong bagi penklannya ke darbar ngam tip pia kan mau ne makapor mendai mentai ke darbar snong kamdai tang mensensyar hendai kadang ke jing bisaru ladang iyo kami ginong tu na snong ngi penyat snong berokawai ngi pentitin hendai kajuk mentang imla asyuban le kita ki namar ke darbar kamdan kabor lada kawan ke kongres ngala banong ngipi suki nginang kentiu ya kabor jong ki darbar snong suki ngini kentiu ya ka jingklan jong ki seng samlah balai bang isu thu ngidon kam ka sensyar ka khadar bat ke jing bishar ka banwan biang sigisnong bakinla bante lakam ki jing ki baladan hakani ka juk menta ke kongres ke kwa banwan kum banra kum mi kita ki balai bangi suthu bangi dam kam nganai nuk sai pi hakapor covid hantai hamaki ha bangi sa mangi kiat pahara ki seng samla lamar ba kidumi pathar ki bri surok kadang ko bai gamit bai dan ibai ibrio dan manu bala banyarab yaki kin khap hajar lade cheyeng bisar kata di ke bangaong bangalai da kinuksala jong bangidon kam banwan ra ya ke jingklan biang ha ka bor jong kasnong kata ka de gamat ka baningkong bat ka baal jong ka kongres ha ka ni ka kenti bangta ladang ila ban ai lat ka kongres namar ka kongres lanu phimla banong ba ka de ka parti ka bapen snio na du menchua mandai manthai ka kongres ka lai buningi ki jat kasi bat balai ngan si ong ba ngi bakla ngi syakan tho syarum seneng ka cebingian baka kongres kalong bakum ni baka kongres kalong bakum ta kata baro khot ka ditang ban supen thamulai ki pat ba hendai habakut nget yang ka imlang salang kat badang don ka kongres ngi ki khasi ngi dang im lada kam don chu ka kongres bot mut ngi khasi ngi dang song kum ma song menta kila abuan ki parti ki balayasno bat ki parti ki ba fair hang ne ngan si ong pi ka BJP ka ile ban sno kat bakala bat ka NPP ki kwa ban pede sno balai namar ba ki suthu ki kwa ban wanira ya kani ka article 371 philet chapo Kashmir menta kalada kasnong thmai ka balaki lasna ka bakalang de union territory ki ong ka BJP ka ong sim ngani ka article 371 kalada ka ong wat nomai ngi kwa ka 6 schedule hendai balai ngan chu kwa ban weng te ke balak khan nu pa hoi ngi tlat ka district council kam de batlat na kan ka district ka council ka tlat namar ki nong mi khmat jungi ki balai tre hedi council kim pat khan ke jumut chimpar khat ta kadang ni kwa ban khan chu ni kwa ban khan ni ka district council namar bangi su thu bangi dang kam ka district council kadai kata ka wai ni ki mat ke baka kongres ka dabu hak mat menta ban kentiu no